lunglei DC thu soin vokvul tuteril ruatina frozen voksa fakmoya anpo lunglei DC thu soin barakai Mizoram Pig Farmer Association MIPFH1 thu chwa siamin lunglei DC ramdin lenin ni sompasari tlaruk kumsang ni somni pali tho tannia lunglaya expo bosse ahonna frozen voksa fakmoin tun naya frozen voksa lei khapna te chu atun lai to lovin clear karil ruani tia asoi thu chanchin thar zonet JB lama lo lang ti tar langin minbar khayin kandil ru atina hle ate MIPFH1 tundin mana vokpui shri African Swine Fever he Mizoram mun sangsanga nasa takin aleng le mek ti tar langin keini vokvul tu te point hershia wang hian kan vokvul lai te po thanem tak kan chan le meka hetinga ni awang hian Mizoram Chief Secretary Dr. Renu Sharma State Executive Committee Mizoram State Disaster Management Authority Chairman ni bokchuan meni somthum kumsang ni somni pali khan Disaster Management Act 2006 section somni palina pakhatna thlochanin thuthar om mazong Mizoram avok asale voksa tanga siam thilengpo ramchung state dangle ramdang reng reng atangpo laglu khapthlatani tin thope kalau chotto ante Mizoram State Disaster Management Authority Chairman Berin ramdang atanga vokle voksa tanga thil siamte laglu akhaplaya lunglei DC in frozen voksa afak moile vokvul tuten frozen voksa laglu ando dal mek laya an malakna an ngai ne pemni ti theitura tungkam an nei chu poyanti takzat thutar langin MIPFH1 hemi chungchang hi atul dan anga min enjui pui turle ma min lak sak turin thunei tu sang jokte an phutane MIPFH tarlan danin Mizoram State Disaster Management Authority Chairman in meni somthum kumsang ni somni palia Disaster Management Act thlochana vokle asabaka voksa tanga thil siam engpo laglu khapna thupe ka ti chu lain lunglei DC chuan junior kumsang ni somni pathum khan ASF shuleng mek chungchanga thupek ti chokin ASF lenlo na steta APEDA in apom puifa matangin voksa tanga siam frozen pork laglu phalani ati thong he news hi bengwana news tanga la kane chuni sombathum thlaya anina tanga chhuak lalrinsangi kumsom poruk eden thar aizol chin shet lowin abo cheng tunia in soin ti henaran soya ama hi nau sen thlathum mi ani in khosik puina mana aril rulama harsatna nayania abe thadeu tu melshel lopo nial ngal top chi ania kongkal chak mai ania niedam takin kan mole emang chuma hinaran soine etia aron se tranga thilni thea langchu mi tuine mo be thanga thilte alei sakanga thadeu deuina bianga a hroibo de tepo ani thene se kha kha churin dan mai nia thilni ve thei thawani awangin kan sui mai nia aleina tomin akhunga itlaka hetiaron se trang hianin mule thoi se dom khop mai he new si zalen news tangala kane juni sompoko kumsang ni somni pali anveng klei rol kumsom porok mi chin shet lawa ommek ngeven pui turin eden thar branch oime aizol chuan ngen nan siam lalrinsangi kumsom porok eden thar ni som pathum tlaruk kumsang ni somni pali ningani thlai dali le chane vela anina tanga chuak chu tun thlengin omna chin shet ala nilawa achulai hian ki kor thlon dumle jacket lukhum nei avar lukhum chung trial a choka chapal dum khle abun bokane eden thar branch oime shoi tu te na tanga zalen thudon danin lalrinsangi voini sompokwa hian an branch oime committee member le section shoi to chinin an zongang ama hi lo muemo omna chin ria chuan a hnoya ming tarlana hian shet tir turin an ngen shet tirna turte Anthony la shet puya president a phone number tarlana hianin lo mule ama omna chin shete ka chuanin in lo call mai donia Assam Rifle Major la ka lomlo wathrom pui join NGO Longklai district chuan thu chho semin Assam Rifle Major Trompui join NGO Longklai district chuan thu chho semin Assam Rifle Major Harsimrap Singh chunga anlung oilo thule suspend ngai an phut thon tarlang Trompui JSC tarlan danin Juni Sompasari kumsang ni somni pali tlailam darli vel kha warwa om Assam Rifle Major Harsimrap Singh hote chuan Bangladesh refugee chungchanga silal vuan thanga
vatrom pui VCP chu muin anin thatakin alo dong songane voin juni sombokwa kumsang ni somni palia refugee lo lut tharte video cover chungchanga VCP chungenin angin video cover po tiane Assam Rifle te hian anti tur anti zo nuwa hove ngal mei tura ngen ni lain video cover chu ti thale turin VCP an ngen lea hei hi VCP chuan du lovin trong kam moi lo le musit taka trong khumin mantumin a phone te po an lak sakane ma ero chu VCP hian theitop chu ve in phone chu a chu sak ve le ani he thirthleng chungchanga hian vathrom pui join NGO chuan resolution an siamane from pui JSC resolution pakhat na pusi lalwon thanga vathrom pui VCP musit takle diklo takaman tumtu Assam Rifle te hi join NGO chuan condemn takzeta thirthlinga mo phurto major harsim rap singh hi thunai tu ten arang theiang bera suspend turin kan ngen pani na he thirthleng hi VCP musit na mai nilovin vathrom pui kho musit na vathrom pui join NGO chuan an ngaya kan unaw Bangladesh refugee te hi theitop choin alo boi pui to thina tuntleng hian theitop a chho pui mek tun nuwa hetiang thil hi thlengnon to lo se vathrom pui join NGO chuan an du ane bong pum pui la tura kal Assam police nan lak te hroi chuan ne juni som pasari thotan nia kalichera hailakandi districta bong pum pui la kal kolasi mi pathum le kon pui mi pani te chu nimin juni som pret khan kalichera police station atangin hroi chuan ne Assam police in an lak mi pangate hroi chok tur hian nimin khan college veng VC vice president Andrew Viel awle treasurer HLL ompuya baka barabi JTY me president CJ lien chungnungale finance secretary lalhim omte kalin nimin vek thlailam khan tlong takin anchen ein thlen puyanne heng mi te chho anni theina tan hian assembly DY speaker lalfam kemabaka college SP sub headquarter oi me shroi tu te barabi police tele joint VC te baka join way me te an tangkai le ane mi panga te hi bong pum pui la turin an kala ti boy tu anoma wangin Assam police te chuan an lamana ti boy tu anoma wangin Assam police te chuan an mana an sahim na tur an ngai to sak ole khati zongkha nileri phosela ka channel hlom tak temlen saka milo subscribe pa milo share sak thina wangin lom thoka soya milo in saka milo subscribe pa milo share sak le zer turin koran sombo ka chani hey aya video mo nom le bing war lakte ronti chozer kan tum don nia khati zong khani le ri phosela in zawain mutui mong thave ko